ukabe connections fulani utakwata nondo wa background ya kwenyu pesi ndo mingi pyo wako sie ona opportunities sia wea nesi ukasa ingi natoka ikosa nondo wako la tumete paimo ndo kwese paimo ndo to na ku approach aka usukume okendo no yethe we na qualifications ni wewe tumina kuyati kwetha umete kondo kwethena tike somo ko sa akichoka no kwate kisomo no kwata akisomo kwa ndo mundu aka sponsor kana ukasoma the no community kana ukasponsor no kanisa ukasoma lakini after that pe opportunities ingi utonoko sa nondo wa kwethia umete musi wethena tweka ya kuona kisomo kichoka tweka ya kuona kisomo tajetu kwa za nondo wa thena tike somo peke yake ni maundu maingi pyo ukoza mingi sana maundu maingi ona kwe gondota thi kwe gondota lika nge yiwe likawe mwana wao we likawe mwana wao na imagine kwe andwangi o isieto tu peke yake o kwetha weta ne agwe na mbangania onetha ndwe mundu onetha we nobody onetha ndwe musomu onetha ndwe mbesa o kwetha tu weta ne agwe mwana usu ni wa mbangania iyo tu peke yake okay utukichoka ke yobingo ya miango mingi muno weja baiba ndo talika weja we na network connection sila we na sheni la kali I mean weja baiba weja na ndo kwa drive lisi na ndo binge waseli wai lo binge wa monde usuko si masali maite lokale kwa niki nondo we wambangania nondo umete musi wambangania can you imagine yeah so tiki somo kichoka teka yakuona kisomo teka yakuona thina ta watu batie kisomo kichoka thino to bata maundu maingi muno pyo thino to bata siendo mbingi muno mingi sana no kulandu maimana no kulandu mona nweze yumundu tha akienge waya kuthina eo munini so mundu e munini thao ese kindu kila waile to kwata no kisomo lakini ndona after kisomo ni maundu angi meba kana ni opportunities ingi siba utona kwetho yenda ni maundu angi meba utona kwetho yenda mabinguke lakini mayesa ko bingukia nondo 1 ndwe wambangania 2 kwani ko yembesa ngi ndona hao na ndumake tawo kuonga ni wamagali wa mawiyani yeah wewe ni sawa ni wasomi yani wakwatio kamana ku wasoma wa sponsor wasoma ona basari wasoma yes lakini wewe after kusoma pe mudhanoke tho yenda wea pe mudhanoke tho yenda kulika weane na mudhanoke tho yenda likaweane wani baketha bayende ka connection ndwe nayo tu kando na connection ibaketha bayende ka mbesa ndwe nasio so utapata hiyo kazi duka kwata weozu so tena wito bata kwetha tumete misi thina eito bata kisomo kichoka eto bata siendo mbinge muno ito bata siendo mbinge muno na iwo kutumita mundu waile kwamba kwekalande utambete kweka family utambete kwambe ya kutwana na kusiasiana amba kwekalande wa mboza obisi ya family ya kumusingi amba kwekalande because ukweyu ivya omonde osu siana sito ikatumia connection sisito kukwata mawea siana sito omonde osu ma friends yala tena mo friends yala tena mo omonde osu ne mama ka determine siana sito ikakwata connections yata ikakwata opportunities sieba itakabeta siana sito nondo wa friends yala tena mo omonde osu eka friends yala we na mo omonde osu pale opportunity meso nenga kana kaku tafuta wengine jaribu umande yange nondo siana sito ikatumia oyuwe ndo na kila kindu ba Kenya ni connection ye na wene we kula sia oyu kwenda kwa mbeo sia aziana ikatumia connections sieba kukwata masukuru alama sio ikatumia connections sieba kukwata mawe alama sio ikatumia connect gani wewe buende kwatia ni nando thea na matema na maisha ni pai mundu no mwe sonenga kana ka connection na zimo weta ama friends mako omonde ozio na kukwata maskulu oyiwona akana kayepa skulu fulani kana uyepa skulu fulani wewe musinde kwenda endo kama ndia skulu ingi kama ndia na chao tumia connections skulu ilo kwenda no mpaka wewe amande mundu mesa ne wesene na principal wa skulu wesu na kana kuyona na kwata mwana ona bata naye mwana kana kata nete to bau anapata aje tilasime desene na mwalimu wa skulu wesu principal wa skulu wesu lakini best wake no desene na chao na principal wa skulu wesu so it is very important friends yala na mama ndio connections ile na sio monde uzo nizisi ana situ ikatumia twegeta connections na friends ita na maana
kabai oile itatoto na kukono simu kamukule. By the way, niweze na principal wa school fulani, niweze mundu weze na principal wa school fulani, yani osimu ile itatu mwana akakwata mwana ukaugenya pa wane kuandika na omana ukaja we mukakola ni. By the way, niweze mundu uthukuma bana akakuya ona director wakwite isene osimu emu unapata kazi ama mtoto anapata kazi. Yeah, so no mpaka tusisie muno wanaga umeta katika ambo background yezu sisi muno wa nene banga kana wakwata akili sisi muno si ndo alo dilamo kana makanenga siana sia ku opportunities nundu siana balasi uketo bika tuyandu lezi mate kwate ye ni de masia yesie kana kwa geta kayendo tumia connection sia kwa kwate we kaka tumia connection iba sisi katika friends magwa tano kana kaka tonga tumia connection iba kaka kwata we angalia tu kera bayingwa mundu angai sisi akendu kenge ke maana mando mundu ngewe maana ndina gwezo mukola lakini mando ngewe maana uto tumia connection yake ukatetheka mundu uto no kwato yiki wasedi ukakone simu na kuyibe ando important utailete kwega lote na mama ijane man waile kukwate wabao mundu uzo ibika bakele mane ukaithia no konie simu mwaka na ile oibiko kalekwa ezo no kwatwe na wiki to kama ina offense ndwe mundu no wandu na ngea andu nendo neka crime yani wakwate wo kama ina offense yo to offense tukwate wa otwa puzi otwa mana kana wakwata ne alcohol we nugeta we mumile na wakwata ya alcohol andwe mundu to no kone azimu oibiko station ndwe mundu to no kone my friend tafuta manda sio kama ndo mundu thinge oziseme yao wewe yona ba station bagayama na umando mundu yeseme yao ika utate yao ibika kotine I mean connection ni mwena network mwena very important lakini ando maima na ayo weka leto ukita eka lo we kwetie ngai iwe kwetie ngai saa ngapi iwe kwetie ngai ata